Chibaivek ule Mizo Pawimawhte kan soi chunzo mga kalak chwana hi Mizo general knowledge alan mga isa nga buat say amikani. Sang khazakwa somli panga ogas ni sompali a Japan atloma Indo pui pani na atop. Sang khazakwa somli paruk April ni somni panga Mizoram political party masaber Mizo Union dinani. July ni somparuka may chetang royal pol din anibok. Sang khazakwa somli pasari July ni somni United Mizo Freedom Organization dinani a. July vek ni sompariata hiyan Lushai Hill District honani. August ni sompanga a India Zalen nani ani a. Sang khazakwa somli pariat April ni sompanga District Advisory Council thanani. August ni somparuka District Advisory Council thut masakber ani a. Sang khazakwa somli pakwa tuikuk namzi nga tirkau tirchwa tran kumani. Sang khazakwa somnga January ni somni paruk aizol tulung leikong laitranani. SN Barkatakian alay masaberani. Sang khazakwa somnga pakhat Aizol Theological School honle ani. Sang khazakwa somnga pani January nili District Council intlan masaber na yani. April ni somni pathum District Council session masaber tranani. April ni somni pathum veki Poilakher Regional Council honani a. April vek ni somni panga District Council honani. Assam CM Bishnuram Median ahong. Sang khazakwa somnga pathum April ni Prime Minister Jawaharlal Nehru alauzin aizol tulung leikong ahongani. Presbyterian kaushanin sinot ming aputan bok. Sang khazakwa somnga pali February ni somni pani Christian Chalai Paul dinani. April ni khata Mizo lal banani lal zathum pakwa ban anni. Sang khazakwa somnga panga February ni somni pathumatangan ni somni paruk KGP General Conference masaber Christian labu tonik solfane na chutti chwa aniboka. Sang khazakwa somnga paruk Mizo chong Bible le linzo ani. Sang khazakwa somnga pasari January ni somni panga hiyan District Council intlan voi ni na anlo nei bokani. Sang khazakwa somnga pariat Sinot Press dinani. Sang khazakwa somnga pakwa September ni ruka Mizo chong Bible ti chwa Mission Veng kaushan biakina RW Philip Assam Auxiliary Secretary in atlang zarani. Sang khazakwa somnga pakwa Myanmar missionary pastor turin Reverend Lal Thangatirani. Sang khazakwa somruk pakhat Sinot inkhom puivoi ni na neyani a February le December tha a. Sang khazakwa somruk pani Sinot High School nei chanani. February ninga sang khazakwa somruk pani a thauhian Mizo District Council in thanvoi thumna neyani. Sang khazakwa somruk pathum April ni thuma Assam MLA in thanani. Sang khazakwa somruk pali March ni thum Assembly of God kaushan dinani. Sang khazakwa somruk panga min pui kum voi thumna. Sang khazakwa somruk paruk March ni khata Mizo National Front in Independence apuang. March ni ruka Mizoram buaya puanani. Sang khazakwa somruk pasari Ramboy wangin khosoi khomani. Sang khazakwa somruk pariat March ni somni pakhat Welsh missionary ten Mizoram an chwasan Pizo muani le Pizo nu ni tehi chwak hnung beranni. Sang khazakwa somruk pakwa Sinot Executive Committee nei chanani. Sang khazakwa somsari April ni somni
Mizo District Council in thlan voi lina. Sang kha zakwa somsari pakhat North Eastern Area Reorganization Act pasani. Sang kha zakwa somsari pani January ni somhnia Mizo District Council chu Union Territory a hlanani. February ni sompariat UT ni nuwa Member of Parliament in thlan voi khatna. May ninga Mizoram UT Assembly in thlan voi khatna. Sang kha zakwa somsari pathum January ni somparuk Mara Chakma District Council in thlan voi khatna. February ni somparuk Lai District Council in thlan voi khatna. Sang kha zakwa somsari pali July ni khat Human Rights Committee dinani. Sang kha zakwa somsari panga April ni somni pakhat People's Conference Party dinani. Sang kha zakwa somsari pasari August Aizola Town Bus Atlantan Thing tam voi thumna anibok. Sang kha zakwa somsari pariat Aizola Taxi Atlantan. Sang kha zakwa somsari pariat November ni som pakhata hian Mizoram President's Rule da ania. Sang kha zakwa somsari pakwa me ni somni palia Mizoram UT in thlan voi thumna nei ni a. Pachunga College ne hui nan la a. Aizola University Campus hon anibokani. Sang kha zakwa somriat March ni khata Mizoram MP Lok Sabha in thlan nei ani a. Mizoram Commerce derna masaber Shangbana College a hon anibok. Sang kha zakwa somruk pakhat Baira Birel kong lai chanani. Sang kha zakwa somriat pani Poiram Baptist Kaushan dinani. Sang kha zakwa somriat pali April ni somni panga Mizoram UT MLA in thlan Industrial Training Institute ITI dinani a. Presbyterian Kaushan le Baptist Kaushan chimle mar inri na thia ani. Sang kha zakwa somriat paruk me ni thum Education Department atangin Art and Culture a indang. June ni somthuma MNF le India Sorkarin inrem na ansiam. Hemikum vek December ni riathian Education Department atangin Sports and Youth Services a indang. Sang kha zakwa somriat pasari February ni somni Mizoram Union Territory chu state a hlan kayani. September ni saria MNF MLA pakwain MNF party an chwa sana wangin MNF Sorkar atla a Mizoram chu President's Rule da ani. Sang kha zakwa somriat pakwa January ni nga Mizoram Synod in full-time moderator anei chan. January ni somni pali Mizoram State MLA in thlan voi ni na. Sang kha zakwa somkwa pakhat Mizoram MP Lok Sabha in thlan. Sang kha zakwa somkwa pali January ni som pakhat Mizoram chanchin thatlen kumza na lomani. Hemikum vek July ni somni pasaria hian HPC le Mizoram Sorkarin inrem na ansiama Sinlung Hills Development Council piangani. Aizol Theological College a BD zirna hon anibok. Sang kha zakwa somkwa panga February ni somni MLTP Act mantanani. Sang kha zakwa somkwa paruk me ni sari Mizoram MP Lok Sabha in thlanani. Higher Secondary School hon anibok. Sang kha zakwa somkwa pariat November ni somni panga Mizoram MLA in thlan voi lina. December ni sompania Lengpui Airport honani. Sang kha zakwa somkwa pakwa September ni somni panga Mizoram MP Lok Sabha in thlan. Kumsang ni Millennium kumsang bithar ropui takalomani. Sang ni pakhat June ni Mizoram University dinani. Sang ni pathum November ni somni Mizoram MLA in thlan voi nga na. Sang ni pali Hartna Centenary lomani. Sang ni paruk
June ni somni pakhat Mizoram People Forum din ani Mizoram University Convocation masaber nei ani bokani sang ni pariat August ni somni pariat Mizoram State Election Commission din ani a mau tam kumani bokani sang ni le som marcha che rokan world record siamani a November ni thuma Aizawl Municipal Council in thlanvoi khatna neani sang ni le som pakhat February ni som pali NLUP flagship honani a Mizoram Sarkarin kunhnathok tu te ni atana puang September ni somni pathuma UPC kaushan boya wangin kumsom paruk lai kalto biakin pui honle ani September ni som thuma Mizoram Finance Commission dinani sang ni som pahni February ni somni pathum Local Council le VC Village Council in thlanne ani March ni thuma First Mizoram Bamboo Day manani a kumsang ni som pahni March ni somni hian 26 Northeast Games Mizoram Chief Minister Lalthanhol and Rajiv Gandhi Stadium Walpuya ahong bokani April ni liya Union Home Minister P Chidambaram Mizoram alokala May ni thuma Mara Autonomous District Council in thlanei ani a Congress in he na anchang bokani khati zong kha ni a Mizo General Knowledge po sai tu pu Arlan mai sanga ne na hian phalna kala lem lawa chu wangin alo phal loi mohar satna omani chuan video hi kan delete le mai dona achunga hian lom thu ka soi ngal bokani